Kaldon kejingikan at kabelami senam hadin bakawikan tei klai puika arsian ha palodi. Utengah uban kong ula ot ya ukmut cong utengah ubar. Menta kipulit kila penlong ya kejing tukit ya kani kejing ya keja ha pedang arngut kilok buat kawikan tei. Kawai kom gini kejija kelapa pertei hakat palodi hajala Rajasthan. Nomor kendai klasong korim ya ui padu breu nang tau. Tengah uban kong ula ot yu kemut cung ni tengah baar. Mentau tengah baar udang syak sumar hospital. Kom kejing tu jeng cipulet. Kalau dan kejing kuna pedang umaram bat ubak wanaram. Kini kini sengi badap. Nomor kene kalau kejing le pedang kita ki arngot baru umaram ula syak tambor dak keseloi baru masal. Hakne kam kakurim jong umaram kabhak wati kalari tarkes hakipulit. Kirunar kelawan aku kum hakaplim. Bagi sedang ban syok bandat ya unu blok bar jong kena kendai. Kini kena lebaman baru arangkat kila pasangnya yu umaram halenti kila syok yu bat nangta kila bu yu kali kila yu sajengai bat kila ot no yok mot jong. Enda kasnam kasdang bantuj nagamet jong umaram. Dai uno syak kena ula ino yu hangta bat pet kerno. Kibriu keberan hantan kialam yu hostal. Kum kejing tu jeng pulet kabak wati kelapoi ka kaman syua bat pak wanaram ina argur kikon handaya den kejing syong kurem kabak wati kelelong perlok bat umaram den bakilam perlok lesema kabak wati kelapet bat umaram kelapoi ka bagi sedang mana syong bat dan kejing kejap deki argur ki tengah jeng kabak wati syapang bagi kini ia kan kentai kum kejing tu jeng pulet tengah jeng ka bak wati umaram berubah wanaram. Tijui la persya bunsen. Hari wala ke porbe penbej ka kaum namar ke jing untuk lano jeng paramarjan. Hari kene kenti bahwa umaram lalap ya umar wei hadin ke tambor hanu blok ubanakong.